warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya waqiyan kawaqiyatil walid hasandukumil hayyul qayyum alladzi la yamut wa dafa'tu an tumussu'a bila hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asaitu ba'sa alladhina kafaru Allah asabu ba'sa wa asyaddu tankila. Ya Allah, ya Hafid, ya Salam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Pujikan syukur panjatkeun ka Allah salawat salam dia dilimpahkeun ka dibeureurangnya eta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi urang kasapaatan lumana. Amin. Yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Sebaik-baik Nabi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa ka surga Nabi Musa supaya Nabi Muhammad di atas ka surga. Pampailah ka surga adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu khairal umam. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram umat besanes ka surga upami umat Nabi Muhammad di atas surga sang ka surga. Diciptakan terakhir tapi ka surga pampayuna. Sulus yadkhuluna jannah Nabi besar. Seperti umat dan ka surga jadi disangkula. Nu mana? Mutaba'ah kautusan dina ulang panggeulkeun Rasul
Masya Allah, basic Quran, basic akhlak Rasul, pampain maka surga. Alhamdulillah. Benar Rasulullah sebagai Quran berjalan dari saya. Karena khuluquhul Quran. Kena prebu, kena peratus, kena puluh, kena ayat dua kepala. 1000 ayat amanah. Ayat perintah 1000 ayat. Ayat nahyat melarang 1000 ayat. Ayat melarang 1000 ayat. Ayat amar perintah 1000 ayat. Ayat nahi melarang 1000 ayat. Ayat wa'ad janji 1000 ayat. Ayat wa'id ancaman 1000 ayat. Ikhbar berita 1000 ayat. Amsal perumpamaan 1000 ayat. Halal haram 500 ayat. Nasih wal mansus 100 ayat. Zikir, tahlil, tahmid, tasbih, doa dengan 10 ayat. Anu genep 1000, genep 100, genep 10, genep ayat. Ada 3 ayat saling berkaitan. Apabila salah satu terpisah darinya, Allah tidak akan menerimanya. 1. Aqamah sholat wa ata zakatu, vertikal horizontal. Aqamah sholat tegak langsung ke Allah sholat. Zakat horizontal melalui manusia. Jadi sholat itu zakat dikeluarkan rusak. Zakat itu sholat tanah rusak. Pada sendiri ushkur li wa li walidayni, bersyukurlah kepada orang tua. Syukur kamu, syukur kamu manusia. Pandai syukur kamu, syukur ke orang tua, syukur ke panjaman. Masya Allah. Jadi tanpa Allah susah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Tuh. Tiru ayat saling berkaitan, vertikal horizontal, vertikal horizontal, vertikal horizontal, vertikal horizontal. Ka Allah ka manusia, ka Allah ka manusia, ka Allah ka manusia. Beres ibadah ka Allah, beres di manusia, rusak. Beres di manusia, sholat salah, namrud. Beres sendiri. Ka Allah hadir, kayak mana? Sokanya nyeri, begini. Ayat itu dia. Ayatnya. Getol puasa nama, getol sholat nak, kapatur nggak nyari wae. Masya Allah. Ayat itu dia. Mana dalilnya? Di zaman Rasulullah SAW, ayat itu marah sih. Ya Rasulullah, inna fulana tatasawwama makhara takum ilahi. Ya Rasulullah, ayat tentang abdi tukang puasa uang poe, tahajudna uang penting. Karakakan pun tahajud uang ya Rasulullah. Asum makhara, uang bintang saum ya Rasulullah. Itu dicilkan ke biasanya. Ngan bibirna kapan terus sama jadi keluar ya Rasul. Mau nyari KTP kan nyeri. Apa tuh tengangannya nyeri. Ultang pelatur KTP kan nyeri banget. Saur Rasulullah khairafiha. Beak sakabeh amanah hancur hangus ku menjadi batur. La khairafiha. Semua amal puasana tahajudna langsung hancur. Teu aya naon-naonna wahia min ahli nar eta awewe nu kitu ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Tekau selaki teh bebeunangan tea ngasasan. Aya nu kitu di dieu. Pak. Mudah-mudahan selesai. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Umat Nabi Muhammad. Pangpaina ka surga. Haram umat saya sebat ka surga. Upami umat Nabi Muhammad diazan ka surga. Mudah-mudahan urang basic na Quran sareng akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadil al-Kiram Khotbah Syekh Al-Qaram Guru kita, pimpinan pesantren, semua para ulama yang saya hormati, aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, adik-adik. Alhamdulillah, urang sarena kempel di masjid anu sangat berharga. Mudah-mudahan urang sarena kasapatan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi mah itu-itu angin tamplok kana cocok.
Dan angin teh angin hasil. Lalu sendiri upami angin hasil mubah kita dari tuna. Terus mudah-mudahan ya abdi nyarios hadirin sadaya anu terus nyaeta hadirin sadaya basicna sareng akhlakna anu dikarenakan Allah sareng Rasulna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Di ayat dikawitan ku sega tasbih. Kunaon dikawitan ku sega tasbih? Bisi ayat pateka dan umat Islam Nabi Muhammad kata Allah Subhana Maha Suci Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Subhana Maha Suci Allah. Masyaallah, keputraan dari putra. Oke, pang nadi baik pun dikarikan musibah aku sega tasbih wa ma buka dosa pilih amin. Allah muanyalakan kehambaan eta ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di dia asra hamzah kalapan asra lisayrah berarti dia lisayrah memberangkatkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi yang mempunyai tujuan pokok Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad tapi siapa? Allah memberangkatkan kepada Nabi besar Muhammad. Mana dijemput, dibimbing, dipanggil. Jadi ngomong kendaraan sangat cepat. Kendaraan Rasulullah Isra Mi'raj langkung cepat tibatan suara, langkung cepat tibatan cahaya, langkung cepat tibatan malaikat. Kecepatan suara 25 km per detik. Lompatna suara 25 km sadetikna lompat nasoa. Halo, terus duki kemana? 25 km terus loncat langsung. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 berarti 300.000 km per detik. Di bumi ke matahari mencapai 150 juta km. Temperatur matahari mencapai 22.000 derajat Celcius. Di depan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius. Hadirin sadaya. Oke, di bumi ke matahari 150 juta km. Begitu ceang, langsung hadirin di sana beberapa detik, langsung ceang naon marian kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Kecepatan malaikat abdi ningali di buku fenomena. Terus saya abdi enten karasan untuk kuliah di Unirus dan lebih tadi. Ningali di buku fenomena kecepatan malaikat wallahu a'lam tuh dibingkai ada di sana Al-Qur'an, sareng hadis ada di sana. Wallahu a'lam kecepatan malaikat 17 kali kecepatan cahaya. Kecepatan Isra Mi'raj Rasul langkung cepat tibatan suara, langkung cepat tibatan cahaya, langkung cepat tibatan malaikat. Kenapa? Asra langsung diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau naon? Nah, dia linuriyahu min Subhanallah asra bi'abdihi. Waktu saya di kuliah menuju naon hadirin sadayana diskusi aya jalmi melibatkeun urang ge dalam urang sahabat Rasul urang ge akhlak urang sahabat Rasul urang teh cenah. Jadi perilaku urang teh lamun sahabat Rasul urang ge bisa jadi nabi. Astagfirullahaladzim. Mulai dari nabi sampai sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi melihat dari sadayana rame waktu saya. Jadi kadang-kadang di kubur geng Rasulullah SAW cek paling kawal hukum, cek sampai kawal jasad hukum. Padahal terus ditinggalkan ku Allah di dalam pandangan sangat jelas lapat bi abdi tek kelimatmu perut dikedopat dan walaf dulu perut tidak dipak yufidul am.
Di mana kalimat kufron dieropakeun mayakeun kana roh sareng jasad. Jadi jelas pisan kau urang tong ragu-ragu deui Nabi Muhammad Isra Mi'raj roh sareng jasad. Sabab lapan lagi bi'abdihi layla. Unaon wengi teu siang, mangge wengi ngagangguan keunggulan. Nurun binuril jannah cahaya surga. Majal hawa wa ma'wa tempat balik rasa satwa. Kalau sadarin ini mahal istirahat, tempat istirahat. Nurun binuril jannah. Mana tahajud aya wong teu biasa tahajud tengah dinten. Padahal cenah tengah putih teh tahajud tengah poe. Biasa tahajud tengah dinten moal. Wah biasa. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bu, Ibu, Bapak, wah, dari kan wah, Ibu mah, ada sendiri, Pak, wah, mudah-mudahan sing saroleh, saroleh sering majuan amin. Sumbing kapawasan mah Ibu, aduh berharga Ibu saling sareng para ulama. Mari di dia hadir di tempat yang sangat berharga. Pesantren hadirin, lu sangat berharga. Dugi ka hadirin di muat oleh Al-Quran. Ku saking berharga kemasan. Wa may yakhruj min baitihi muhajirun ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ila Allah. Barang siapa melangkahkan kaki dari rumah, hijrah dari rumah ke pengajian, lalu mati di pengajian, meninggal mau di kawasan, faqad waqa'a ila Allah. Diramu, dipangku langsung dari sana. Langsung Pak, langsung dihisab benar Allah. Mudah-mudahan si resep kapawasan amin. Amin. Nang bogodana mengkene merece muruku suruh Lara sendiri. Kiranya Bu, majalas aliman faka'anna majalasani, barang siapa duduk dengan para ulama berarti duduk denganku. Nu cari sareng ulama mah dijamin seolah-olah cari sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazalah aliman faka'anna mazamani, barang siapa ziarah kepada ulama berarti ziarah kepadaku. Man syafa'a aliman faka'anna syafa'ani, barang siapa berjabatan tangan dengan para ulama berarti berjabatan tangan denganku. Allah. Nu ngaji jeung ulama, resep ilmu para ulama, resep cari ulama, resep kupikir para ulama, resep kawasan para ulama. Ajazallahu ma'ayyamaka bijan. Jaminan nu ngaji di ulama dijamin sama Rasul diujian kami di surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Begitu saur Rasul manin taqalla liya ta'allama ilma ghufira lahu qabla yaqwa. Barang siapa melangkahkan kaki dari rumah ke pengajian sebelum melangkahkan kaki sudah diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya sorry tadi saya ya. Saya aku dari mereka. Kita buat seorang nama hujan, seorang nama kakan. Mudah-mudahan habis salam salamnya si soleh. Amin. 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 Berharga. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akrama Allah wa rasulahu. Hormati para ulama, ikuti para ulama, jaga para ulama, muliakan para ulama. Barang siapa menjaga ulama, muliakan para ulama, berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Laulal ulama an-nas bahim, muntaya ulama manusia bakal sampai satu. Cacat-cacat lobatnya para ulama, lobat jadi bakal satu. Mudah-mudahan orang saya ulah lebih di para ulama. Amin. Amin. Doakeun simpannya biswa. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Bu, Bapak, wah,
mudah-mudahan siksa roe sadaya. Amin. Mudah-mudahan siksa roe sadaya. Amin. Amin. Liduriyahu min ayatina. Masya Allah, ditinggalkan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Red karena neraka di neraka seger istri biasanya kita lagi penyebabnya istri hiji taat ka salaki, dua tara berterima kasih ka salaki. Nah, aya gitu di dia. Oke, sok ubal kayak ningali orang salente ka salaki. Aya gitu di dia. Pokok mah udah kok. Susu nolong. Ya namne. Aya gitu di dia. Mana jalannya? Awas bu orang ulah agama Allahu Akbar Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Desa kita pakai di neraka mudah-mudahan. Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh dalam neraka itu kebanyakannya jin dan manusia, saudara. Lobana di neraka jin sareng manusia. Kunaon loba jin jeung manusia di neraka? Lahum qulubun la yaqawna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk mengerti. Dengarti dari hukum. Dengarti ayat masjid. Lalu sendiri. Dengarti ayat pesantren. Dengarti nilai Quran. Dengarti pipa kata. Itu di neraka begitu. Na'udzubillah ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk mengerti. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat Quran, melihat haji, melihat tempat ibadah, melihat fakir miskin. Masya Allah. Melihat tentang agama, melihat tentang berdoa, melihat pengajian, melihat Al-Quran. Masya Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang. Bahum Allah akan lebih hina daripada binatang. Bu, manusia teh pamuliana cek sakali kalau malaikat yang jantan manusia. Tapi manusia teh ibadah. Masya Allah, asbal sabirin di tengah dina kerak neraka. Na'udzubillah min. Bu, Masya Allah. Laqad karramna bani Adam. Oh, otak manusia mulia apa? Laqad karramna bani Adam. Otak kanan, otak analis, otak kiri, otak kreatif mempunyai 10 sampai 15 triliun sel saraf. Lahum qulubun. Laqad darana li jahannam katanya. Hadirin sadaya. Soalnya manusia teh neraka teh nyaeta kunaon? Teu nggunakeun otakna. Laras hadirin teu nggunakeun hatena. Masya Allah. Bu. Bapak. Singa. Ulang cileug ulang. Laras hadirin. Batur ka masjid, batur ngaos, hadirin sadayana kuping ke laras. Ayo nama pengarah suara teh kuping ka mana nih? Raos, laras hadirin. Raos, hadirin laras. Bu. Ibu. Itu kesel di pengawasan kesel. Sabar aja di dia. Sabar aja di pengawasan. Wah. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ibu manusia diciptakan dengan kelomot cepir oke 4.000 sel, lidah 8.000 sel, mata 1
otak kanan alitis kreatif 10 sampai 15 triliun sesa. 8 kali nama Adam. Mulia Allah manusia hari. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Nyiptakeun kapal bisa, nyiptakeun mobil bisa. Masya Allah. Quran masuk genep ratus ayat. Ribuan hadis ayat kapal. Ayeuna hadir di pesantren dipelajari mantek bawah alfiah sorot nahu laras ini Masya Allah. Ayo nama di program agama kapal bisa nih kapal. Wahaman mau mobil gak di bawah. Nyiptakeun kapal, nyiptakeun mobil banyak tak motor banyak kan. Laras ini. You masjid so dibangun ke manusia. Mending masa itu gede lah bisa nyen kanang sorangan asam. Laras ini. Nuhun. Tahu kujama mending. Laras buaya tahu kujama. Lautan tahu kujama. Laras ini. Angkasa tahu kujama. Masuk. So kaya nama wahana mobil bari-bari. Kapal di naon Pak? Di setiran ke manusia. Laras ini. Allahu Akbar Rabbi subhanahu. Kudu syukur orang Allah. Bu. Wa razaqnahum min at-thayyibat. Rizki nage thayyibat nu haradena, nu haripuna, nu haramisna. Tangkal cau kamu nih. Di mana? Hadina kalau dicatat tanggal cau, dipikir kamu di kasaki. Daun cau kasaki, cangkang cau kaloma. Jelema minat thayyibat, nu ngeunahna, nu hipuna, nu hamisna, dilebot. Laras ini? Dulu saya. Malah kita sebut dari pek-pek lalu dari sudut-sudut ajar. Laras ini? Jalani kamu nih, ayah Jami mau Jami. Buat kemana buat? Cahaya. Laras ini? Laras? Kalau itu tuh nanti kuda. Laras ini? Minat thayyibat, sikina jeung mama, digigihan heula, diisikan, digigihan, dipakeunkeun deui, tos hipu. Aduh, leor. Aya nu ngabaheun mah dibuut teh aya Jami. Aya. Eta di nunak neng ku Allah masih kene ceuceuleugan. Aya nu kitu di dieu. Mana Jami? Dibuat nenek Allah. Ya ayuhan nabi kulli azwaj apa itu aja mungkin orang tuhnya kayak nabi bejakeun ka sapi musim awewe mah sawe ora tutup jelema make kopea baju sarung ayo apa itu ayo kopea mau di Asuh dalam lagi, sarung celana dalam lagi, bebas merdeka, saya diri lagi. Dalam dikatakannya makmum kan itu, merasa diri. Kamu ini mampang, terus kenapa cangcut oke? Kamu ini ada di cangcut. Kamu ini pakai cangcut sampai bersaraha. Rame, kamu sekali cangcut kamu. Tapi sekali, modal keto terus. Laras ini? Laras? Ayo manusia kemurutan morning nih. Maju. Si malu ngarai, si makan set. Nyarung seumpamakan deh. Ziaratul Allah salah jadi takaran yang begitu hukumnya. Iya, saudara tadi gitu. Iya, saudara tadi gitu. Ya. Bisa naik di materi hukum hipo katanya benar punya bisa bilang begitu mah ayo mata curung si mata benar mau akhir kiri ayo mau bener kan mau ayo kasar kira tahu saya kapal dia teh kamil ayo mau nyumput di kampung di kolor ayo cek awalnya mau juga ceudeung diayak molor mahal saya ayo dan kata khusus teh diayak sare teu daek teh di bae-bae dia aya usaha
Buat kowe demen entong, tilu kowe demen sanimun entong. Santai nang serek bere. Si musuh. Leres hadirin? Semua masalah kita skokor naman. Ayah istri begitu dia nyiksa sakit ayah. Tuh di neraka. Disuruh neraka semua pawe aku taat kasakit neraka bagaimana? Cinta neraka amin. Amin. Masya Allah. Subhanallah. Bu. Ibu. Mudah-mudahan kami tuh muling ulama bumi. Ayah WC. Minat baik di menakin ku Allah. Bisa ditakun timah, ngabangun, nyengketnya, nyembaka, nyitakan hadirin sana, ayam pabrik naon hadirin sana, nyata hadirin sana, itu teh naon semen, ayam baka, nyitakan bersih, anu sahabat di neraka Allah, ayat kamar mandi di bumi, ayat bar di ruang tamu, para di bandar, para di hadirin sana meja, ayat, karena udah so halaman ayah kuning mah modal didinya, ngecer didinya, beker didinya, nyatu didinya, gusti depak dina podol, merasa diri, lalu jelema teh syukur kalau dipeprek. Dingeuna deui ku Allah. Muning mah teu bisa ongeh-ongeh acan. Aya muning ongeh. Manik dirinya, ilmu dirinya, modal dirinya. Gusti, urang apa dipilih? Tuangan segala akal, makhluk ikhtiar. Urang diberi akal, diberi rasa, diberi otak, diberi pikiran jernih, diberi akal pamili, diberi ilmu. Bisa diakan ku Allah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Boleh akhirat kita disiksa. Kunaon abdi? Pakaian boga, iman boga, budak boga, pakaian boga, motor boga, mobil boga. Dahareun teu kurang, tapi teu damai hate. Soalna apa? Mane teh Allah bogan dikri, bogan mane teh ngabalieur tina salat, ngabalieur tina aturan kami. Mane mah hirup teh hayang satu. Posisi wae hati saya. Rasa ini? Bu. Bu, mudah-mudahan mereka syukurlah ka Allah. Amin. 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 So urang hadirin ngiceu, ayeuna gular giler ngandung cai. Gusti eta ngiceu ya Allah. Eta peuting hadirin sareng gular giler mata ka ditu ka dieu kokotor anu sapopoe kasdap kasadap kunaon mata. Gusti hadirin sana digiles teu sare Gusti. Digiles gular giler ka ditu ngandung cai. Ya Allah. Eta teu kudu diolian ku urang leres hadirin. Isuk-isuk eta kokotor meunang geus da nanglek di juru cileur. Leres hadirin? Leres hadirin? Mohon? Eta ceuli tai ceuli dikesakeun hadirin sana pahit lamun amis. Beak kita teh sayang sileung. Leres hadirin? Di sepil elastis, Pak elastis sepil dibere tulang anu elastis anu fleksibel. Leres hadirin? Masya Allah. Dan anu tulang anu jejer Pak beak anu beak sarana saeutik. Leres hadirin? Leres hadirin? Dibere huntu teu manyangan sakit. Leres hadirin? Lamun huntu manyangan beak sabari dipikir. Leres hadirin? Ayo kita syukur ke Allah. Mohon. La ilaha illallah. Bu. Bu. Mudah-mudahan diberi rasa urang pahit peuheur haseum. Aya angseul, aya liu, panandap ieu, ieu bau. Dalam teu nyaho hadirin kana bau, kadang-kadang dipangpaskeun bodol teh. Ya. Leres hadirin? Sok hegi naon? Dicikeun jeung sangu. Allahu Akbar. Urang geus dibebas sagala jalanna leres hadirin. Mohon. Ilaha illallah eta diatur ku Allah. Alhamdulillah. Ya Allah.
dicai, diproses ulang, ngawur-ngawur hari ini sana berapa? Dikali ulang, ditiba, dinaon disaring, terus disaring, ditahun, terus ditahun, sudungi kamu didik. Wah, kurang makan di sana. Ampun, Gusti, ya Allah. Memang saya kolomeran, berapa saya ini? Ayam saya kolomeran kuning. Wow, apa berapa dipilih, Allah? Nurais nunggu, barang tuang awal gitu. Bu, sudah. Mana isi Rasulullah hadirin? Ayat zaman Rasul gini. Ayat jamin yang kastrol hiji, timaan hiji, piring hiji, sendok hiji, cangkir hiji, pangsujudan hiji, garipah hiji, mabuk di zaman Rasul. Kurang anjing. Ya Rasulullah summa terus alumna yang mengirim anin ain bakal ditanya sampai kalimatan. Ya abi tuang, ini teh abi